Iyi ni radio BBC Gahuza Miryango. Ivugira i Londres kuri metero 19, 25, 31 na 41. Ivugira ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga bigari no kuri interineti kuri bbcgahuza.com. Ubu ni saa 10 n'igice ku isaha mpuzamahanga ya GMT, ni saa 12 n'igice ku masaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Muri studio muri kumwe na Prudence Ngiyumva. Wiriwe hoteza amatwi BBC Gahuza Miryango aho uri hose ku isi, ikaze kuri radio, kuri Facebook live mu buryo bw'amashusho no ku rubuga rwa internet bbcgahuza.com cyangwa ku mirongo migufi ya shortwave. Turi ingingo z'ingenzi z'amakuru turambura mu kanya kuri uyu wa kabiri tariki ya 6 z'ukwa kane 2021. Mu Burundi uyu munsi habaye umuhango kwibuka wari perezida Cyprien Ntaryamira n'abaminisitiri babiri baguye mu ndege yari ya perezida w'u Rwanda Juvenal Habyarimana yahanuwe ku mugoroba w'itariki ya 6 z'ukwezi kwa kane 1996. Imiryango yabo iracyashaka iperereza. Tukabaza n'ayandi makungu n'ibindi bihugu bishuditse bati nibadufashe nabo bafashe leta nimba uwo muco utaboneka, ayandi makungu nayo agira intererano yabo, hanyuma duhe umuco kuri urwo rupfu kugira ngo imitima itekane. Perezida wa Tanzania Samia Suluhu Hassan yatangaje impinduka zikomeye muri gahunda ya leta yo kurwanya COVID-19, ashyiraho itsinda ry'abahanga bagomba kugira inama guverinoma kuri iki cyorezo. Naho Sudan yatangaje ibihe by'amategeko adasanzwe mu ntara ya Darfur y'Uburengerazuba nyuma y'imirwano yishe abantu babarirwa muri mirongo. Ntibagirwe n'ikinamico runana nk'uko bisanzwe buri wa kabiri. Ibi biganiro biwe na Mark Niyonkuru. Ikaze ku makuru rambuye duhera ku mugabane wa Aziya mu Buyapani, aho impungenge zikomeje kwiyongera ku bijyanye n'imikino ya Olympique iteganywa kubera i Tokyo mu Buyapani nyuma y'uko Korea ya Ruguru itangaje ko yivanye mu mikino kugira ngo irinde abakinnyi bayo icyorezo cya COVID-19. Biravugwa ko abategura iyi mikino bahangayikishijwe cyane no kubona Pyongyang yikuye muri iyi mikino, batinya ko n'ibindi bihugu bishobora kuhaboneraho bigakurikira. Ubwandu bwa COVID-19 bumaze igihe buzamuka kuva mu kwezi gushize kwa gatatu. Inzobere zivuga ko ziri kubona ubwoko bushya bw'iyi virusi yanduza kurushaho. Ejo hashize kuwa mbere Osaka, umujyi wa kabiri munini mu Buyapani, wagaragayemo ubwandu buri hejuru ku munsi kuva icyorezo cyatangira. Muhango ubanziriza imikino hagati ya Olympique wasubitswe, abayobozi ariko banga gutangaza impamvu bawusubitse. Tujye mu Burundi. Uyu munsi mu mujyi wa Bujumbura habaye imisa yo gusengera uwari umukuru w'icyo gihugu Cyprien Ntaryamira n'abaminisitiri babiri baguye mu ndege yari ya perezida w'u Rwanda Juvenal Habyarimana yahanuwe ku mugoroba w'itariki ya 6 z'ukwezi kwa kane 1994. Abantu bose barenga 10 baguye muri iyo ndege yarashwe irimo kwitegura kugwa ku kibuga cy'indege cya Kanombe barapfuye. Mu kwibuka ku nshuro ya 27 abayobozi b'u Burundi biciwe muri iyo ndege, ishyirahamwe Avode riharanira inyungu z'imfubyi n'abapfakazi b'abategetsi b'u Burundi n'abandi bahitanywe n'amakimbirane yabaye muri icyo gihugu ryasohoye itangazo risaba ko ukuri kugaragara ku iraswa ry'iyo ndege. Rikanasaba kandi ko imiryango yasigaye ihabwa indishyi z'akababaro zikomoka ku bwishingizi bw'iyo ndege. Navuganye n'umuyobozi wa Avode, Madamu Adele Ayishakiye, ntangira mubaza aho bashingira bavuga ko basaba ukuri kumenyekana kandi hari amaperereza menshi yakozwe ku ihanurwa ry'iyo ndege. Ko kuri ntabwo tukwemera kabwo nta nubwo tukuzi neza, ntituzi iyo byahereye. Kumva urwego rw'umukuru w'igihugu arapfuye ukamengo ni ibintu bifutswe, gushikore naho haheze iyo myaka 27 ntituramenya neza ukuri kw'ibyo bintu. Nico gituma twamatsiko turasemerera kugira ukuri kuja habona, nimba ari urubanza rucibwe, umuryango umenye ko byagenze gute, hanyuma ari ugushumbusha abashumbuza. Kandi ntidusemerera kuri uyu wenyene, n'abandi twamatsiko turasemerera. Kwiyo ndege yaguye irimo mu bantu bakomeye, yarimo umukuru w'igihugu w'u Burundi, mujya muvugana na leta cyangwa se guverinoma y'u Burundi kuri icyo kibazo? Biragoye kuvugana na leta kuri icyo kibazo, dukurikije n'ibihe tuhitiyemwo n'imigenderanire y'u Rwanda itameze neza. Mugabo
nk'ubu igituma twasohoye iryo tangazo nuko umengo ntaribagiye nico gituma twavuze tuti reka dusohora itangazo kugira ngo twibutse. Iyo uvuze ngo muhora mubaza ubwo se murabaza ndese? Declaration twagize twaratumye leta tuti dukeneye ko leta iduha umuco kuri urwo rupfu rw'uwo muhisi. Dukeneye ko leta itubwira nimba iyo ndege yari yasire none iyo assurance yarabonetse. Gusa n'igihugu rega kenewe ko bagishungusha. Harimo abaminisitiri babiri. Turabaza leta hanyuma tukabaza n'ayandi makungu n'ibindi bihugu bishuditse bati nibadufashe nabo bafashe leta nimba uwo muco utaboneka ayandi makungu nayo agira intererano yabo hanyuma baduhe umuco kuri urwo rupfu kugira ngo imitima itekane. Kuri icyo ngicyo wavugaga cya assurance cyangwa se cy'ubwishingizi ko iyo ndege ko bavuga ko yari ifite ubwishingizi bw'ikigo cy'ubwishingizi cyitwa Lloyds cyo mu Bwongereza kandi ko cyavuze ko cyatanze amafaranga y'ubwishingizi kuri iyo ndege, mwebwe amafaranga ntabwo murayabona? Bikeneye ko leta yotubwiza ukuri kandi murakoze kuduha iyo nkuru. Nibaza ko dusha turonka umuco aho dufatira tuzokwegera leta tuyibaze. Ubwo nukuvuga ngo n'ubwa mbere mu byumvise? Yego. Ntabwo murayabona ayo mafaranga rero? Ayaraboneka kuko abo bapfakazi turi kumwe mwishira hamwe baba barabitubwiye. Adere ahishakiye tukiri ku iyo nkuru rero y'imyaka 27 Jenoside yo mu Rwanda ibaye uyu munsi ishyaka RDI Rwanda nziza rikorera hanze y'u Rwanda ryakoresheje ikiganiro mbwirwaruhame ryiyambaje uburyo bw'ikoranabuhanga bwa Zoom. Muri icyo kiganiro abayobozi ba RDI Rwanda nziza bibanze ku bibazo binyuranye birimo inyito ya Jenoside yakorewe abatutsi n'uburyo kwibuka bikwiye gukorwa. Mu kanya gashize navuganye na Bwana Faustin Twagiramungu umuyobozi wa RDI Rwanda nziza ntangira mubaza impamvu batemera inyito ya Jenoside yakorewe abatutsi. Ibyo bintu birasa n'ibintu bimeze nka apartheid mu Banyarwanda ariko tubyumva kubera ko Abanyarwanda barapfushije bapfusha bose, hapfusha abahutu bapfusha n'abatutsi. Iby'imibare byo ntabwo tubijyamo kuko ikintu cyitwa CNRD gifite uko kibitanga. Croix Rouge International muri 1994 nari premier ministre batweretse imibare y'abantu 800 kintu bavuga niba abahutu niba abatutsi. Muri CNRG ejo bundi nabo baravuga ko hapfuye abatutsi 1,600,000. Urumva ibyo ntabwo bicyo. Tudatinze mu mibare cyane ikibazo ni ikinyito. Kuki iyo nyito muyifiteho ikibazo? Reka mbikubwire mu magambo make ntabwo abatutsi aribo bapfushije bonyine. Twapfushije twese nk'Abanyarwanda. Niba harabayeho Jenoside ni Jenoside y'Abanyarwanda nta kindi. Ariko Jenoside ikorerwa umuntu cyangwa se itsinda ry'abantu runaka? Yego itsinda ry'abantu runaka se bakubwiye ko itsinda ry'abantu runaka ari abatutsi gusa. Abantu barwaniye ubutegetsi barwaniye ubutegetsi hanyuma baza kwitwara nk'abantu b'Abayahudi batireka tuvuge ko turi abatutsi noneho niho bizemerwa. N'ubu abantu bari muri Conseil de Sécurité bakomeye n'Abongereza bandi n'Abanyamerika banditse ko ibyo byo kuvuga ko ari Jenoside tutsi byo batakivyemera. None muragira ngo bigeze bite? Ariko Bwana Twagiramungu iyo Loni uvuga ivuga ko itariki 7 z'ukwezi kwa 4 ari umunsi wahariwe kugutekereza kuri Jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda. Mu Cyongereza yenda niho byumvikana neza baravuga ngo ni International Day of Reflection on the 1994 Genocide against the Tutsi in Rwanda. Kwego igihugu ni icyacu ntabwo igihugu ari icya Loni. Bavyitiye Jenoside tutsi cyeka nibavuga ko abahutu batapfuye bishwe na FPR. Cyangwa se bishwe n'interahamwe. Twebwe turabene igihugu ntabwo abazungu ari bazajya baza kutwigisha ibintu twakoze. Twarapfushije iyo napfushije abajya ariko sinirya nirwa mvuga umubare. Ntabwo napfusha abantu bageze ku 37 ngo uvuge ngo ntibagomba kuzibukwa ngo kubera ko ngoraba. Bazajya bavuga Jenoside tutsi gusa. N'intambara yaratewe nabo batutsi. None ukavuga ko nta bantu bishe. None kubera iki icyo kibazo mutakijyana muri Loni mugasaba ko yenda n'ibyo ngibyo muvuga bisuzumwa kuko urwego rwemeza Jenoside ku isi ni Loni, ntabwo Loni yari yavuga ko hari Jenoside yakorewe abahutu? Twe tuzavuga ko ari uko bimeze. Loni niba yumva izabiduhakanya twebwe turi Abanyarwanda igihugu ni icyacu kandi koko mu by'ukuri tuzabigeraho. Abanyarwanda twe tuzumvikana hamwe n'abatutsi bari mu Rwanda bazi ikibazo cyacu tuzabyumvikanaho turi Abanyarwanda noneho twandikire Loni. Iyo tutari twayandikira nabyo nta watubuza kuvuga ko Jenoside ari y'Abanyarwanda. None Bwana Twagiramungu nk'umuntu wabaye ministre w'intebe kuzi ibintu by'amategeko ubwo ntago ibyo ngibyo bimeze nka bya bindi byo kwikirigita ugaseka kuko urwego rwemeza Jenoside ni Loni. Mwebwe muravuga ngo muri Abanyarwanda ntabwo muzakurikiza ibyo Loni ivuga none mufite ubushobozi buruta ubwa Loni? Ndizera ko ibyo nakubwiye uza kubitangaza ukavuga ko
igihugu cyitwa UK aricyo twita Grande Bretagne n'igihugu cyitwa Etats-Unis baranditse basaba ko ibyemejwe byasubirwamo hakajya havugwa Jenoside Rwanda. Niba barabivuze kandi bari muri Conseil de Sécurité nuko bigomba guhinduka. Ntabwo rero turabasubiye kandi byahinduwe nuko natwe twagiye tubisaba kenshi. Faustin Twagiramungu. Iyi ni BBC Gahuza Miryango urayumva no kuri Kisura FM mu majyepfo ya Uganda ndetse no kuri bbcgahuza.com cyangwa kuri Facebook Live mu buryo bw'amashusho. Saa moya 20:20 mu Rwanda no mu Burundi. Mu kanya turagaruka ku makuru arambuye. Ndi Prudence Njumva. Ikigega mpuzamahanga gishinzwe imari IMF cyangwa se FMI cyatangaje ishusho y'uko ubukungu bw'uyu mwaka n'utaha buzaba bwifashe ku isi. IMF ubu irateganya ko ubukungu buziyongera ku bice 6% muri 2021 na 4% mu mwaka utaha wa 2022. Ibi bikurikiye izahara rikomeye ryatewe n'icyorezo cya COVID-19 mu mwaka wa 2020. IMF ivuga ko inzira yo kuva mu byago by'ubuzima ndetse n'ubukungu iri kugenda igaragara, ariko ko izanzamuka riri kugenda ritandukana mu bihugu bitewe na gahunda y'ikingira na politiki yo gufasha ubukungu bwabyo. Iki kigega kandi kinateganya ko hazaba ubusumbane bw'imishahara mu bihugu, abakozi bakiri bato, abagore ndetse n'abafite ubumenyi buri hasi bakagirwaho ingaruka ku buryo bukomeye kurusha abandi. Perezida wa Tanzania Samia Suluhu Hassan yatangaje impinduka zikomeye muri gahunda ya leta yo kurwanya COVID-19. Madamu Samia yatangaje imigambi yo gushyiraho itsinda ry'abahanga rishinzwe kugira inama guverinoma ku ngamba zo gufatwa mu kurwanya icyorezo cya COVID-19 cyugarije isi. Inkuru ya Lulu Sanga uri Dar es Salaam murayumva mu ijwi rya Florentine Kwizera. Perezida Samia aheruka kwimikwa mu mabanga y'umukuru w'igihugu yavuze ko Tanzania idashobora kwigira gati kari mu ibenga ngo ibeho nk'izinga mu ntambara yo guhangana na COVID-19 ikiza kimaze umwaka urenga gihanze isi. Iyi Perezida Samia yavuze byerekana ubudasa bw'ahahagaze naho yasubiriye John Magufuli yari kuri iki kibazo cya COVID-19 muri Tanzania. Perezida Samia yatanze n'akanunu ku mahinduka yimirije kuzana muri politike y'imigenderanire ya Tanzania n'amakungu. Yategetse umushikiranganje w'imigenderanire Liberata Mulamula gusanasana imigenderanire n'amahanga, ati nta gihugu cobanya mwigenda ko imigenderanire niyo nzira yonyene. Kubijanye n'uburenganzira bw'itangazamakuru, Perezida Samia yahaye igikorwa umushikiranganje ajeje kumenyesha amakuru cyo gukuraho itegeko ryo kugara ibinyamakuru ryaheruka gufatwa, ariko abica amahani ko bikwiye kutarenga amategeko yashizweho mu gukora kwavyo. Yategetse ubwo bushikiranganje kandi gukorera ku mugaragaro kubijanye n'igenzura ry'itangazamakuru n'ibihano bivyerekeye. Perezida Musha ivyo yabivuze mu birori byo kurahiza abategetsi bakuru muri leta byabereye i Dar es Salaam. Sudani yatangaje ibihe by'amategeko adasanzwe mu ntara ya Darfur y'Uburengerazuba nyuma y'imirwano yishe abantu babarirwa muri 40. Aka karere kagaragayemo ubwicanyi n'urugomo kuva ingabo zo kubungabunga amahoro za Loni zava mu gihugu mu kwezi kwa 12 k'umwaka ushize nyuma yo kurangiza ubutumwa bwabyo. Inkuru ya Emmanuel Gunza uri Nairobi muri yumva mu ijwi rya Yvette Kabatese. Umuryango w'abibumbye UNI uvuga ko nibura abantu 40 bishwe, abandi 50 barakomereka nyuma y'aho imvururu zitangiye kuwa gatandatu hagati y'imirwi y'abarabu n'abatarabarabu bo mu bwoko bwa Masalit mu gace ka El Geneina. Urusaku rw'amasasu rwashoboraga kumvikana kugeza mu bice bituranye bya Hay Al-Jabar na Al-Jamarike ku mugoroba wo kuwa mbere. Kuri ubu guverinoma yategetse abashinzwe umutekano gufata ingamba zose zikenewe ngo bahagarike iyo mirwano. Minisitiri w'ingabo yavuze kandi ko igisirikare kizahabwa inshingano zo guhoshya imvururu mu gihe polisi izaba iriho yambura intwaro abazitwaje. Iki nicyo kibazo kibaye bwa nyuma muri ako karere kazahajwe n'intambara kuva ingabo za ONU n'iza Afrika yunze ubumwe zasoza ibikorwa byazo ku itariki ya 31 z'ukwezi kwa 12 umwaka ushize. Ono nuru mwanya bikira micurunana. Tadeyo ngo Filipo na Budensiyana ntibazongere kumugerera iwe. Bapfuye iki? Hagati uburwayi bwa Mutesi bukomeje kubera Benito urujijo. Nurunana. Benye! Nye!
Nyesi we. Karame mama. Eguko. Mbese wagiye? Nagiye. Umva. Garuka. Garuka ye. Ngaruke gukora iki koko mama? Garuka yewe, gira vuba vuba ahubwo. Ngaruke gukora iki koko utambwiye icyo ngarurira mama? Umva. Ahubwo ntegereje ko Shyaka n'umugore we nabo baca hano bagiye ku kazi. Hanyuma nkabibabwira. Ubabwira ikizi? Ndangwina yewe. Ariko se mama, nawe rwose. Ubwo ntubona ko amasaha y'akazi rwose agiye kungereraho? Nicyo ushaka kutubwira kigiye gutuma dukererwa akazi koko? Nyine. Urabona turi mu bihe byo kwibuka abantu bazize Jenoside yakorewe abatutsi muri 1994. Ndakumva mama. None rero igitekerezo naringize ni iki? Kubera rero ko bidashoboka ko abantu bahura ari benshi kubera icyorezo cya COVID-19, tuzareba uko duhura nk'umuryango. Ndakumva mama. Hanyuma tugareba ukuntu twakora amasengesho yo gusabira abacu bazize Jenoside. Yego koko mama, tugasabira abo mu muryango wacu ndetse n'abandi bose bazize Jenoside yakorewe abatutsi muri 1994. Yego rwose. Ayo masengesho tukazayakora ryari rero? Ahubwo se ko numva ushaka kubigira kera nyine. Ndashaka ko tuza guhura nimugoroba muvuye ku kazi. Hanyuma natwe tugakora igikorwa cyo kwibuka mu rwego rw'umuryango wacu. Ubwo nyine tukanashimira Imana ko yadufashije kwiyubaka nyuma ya Jenoside. Numva se atari igitekerezo cyiza nyabo? Cyiza cyane ahubwo. Hagati aho turaba twumva n'ubundi butumwa ku maradiyo bujyanye no kwibuka. Ubwo rero nta kuvana urushinge kuri radiyo. Yego nibyo mama. Ngaho reka ngende rero ubwo umugambi turawurogeje. Ego mani. Ibyo numva ni ibiki we? Yewe uri munsi y'urugo. Ego ku Mutesi. Karame. Ni wowe urimo kuruka se? Yego ni njyewe Beni. Ego mana rero. Ubwo ibyo kuruka noneho bije bite? Sha, nanjye simbizi ni ukuri. Ngo ntubizi se ubwo umuntu apfa kuruka gusa mute? Wundi aho mu rutoki wahageze ute koko? Narinje kuruka Beni. None se umuntu yagiye kuruka ajya kwihisha ma? None se ni ngombwa kuruka habonetse hose? Reka ibyo tubyihorere, ahubwo gira vuba ujye kwa muganga. Kwivuza se? Kwivuza nyine. Ubwo urabona uzindutse uruka ukumva ko uri muzima mute? Ubuso wabyihorera ntibyagera bikaza kwikiza Beni. Uhore wumve. Umuntu muzima aritora agapfa kuruka nta mpamvu koko. Urumva nta kindi kibazo ufite, niko mute? Karame. Urumva nta handi ubabara? Nyine muri iyi minsi ndumva nameze neza pe. Urumva ubabara he handise? Maze iminsi numva nta kigenda rwose Beni. Mbese nyine mba numva nacitse intege mbabara mu ngingo, nyine n'umutwe ukandya. Ubwo wabyumvise? Urumva ibyo atari ibimenyetso bya malaria we? Nanjye nibyo nkeka, ariko nako simbizi Beni. Ni ibimenyetso bya malaria yewe. Ahubwo gira vuba ujye ku kigo nderabuzima kwivuza. Nako nyarukira ku mujyanama w'ubuzima gusuzuma. Reka ubuso wategereza ntibyakwikiza Beni. Byakwikiza se wumvise ariho umuntu arwara malaria ikikiza koko? Gira vuba ahubwo ngo yerekeze. Uragira ngo utinde kuyivuza maze izakuzahaze. Nyine reka dutegereze turebe. Turebe iki se? Aho bigana nyine. Mbabarira. Wibaye ko gutinda kwivuza malaria bishobora gutuma ivamo malaria y'igikatu koko, ikakurembya ugasanga bagushyize mu bitaro. Aha, nta kibazo ndajya kwivuza. Ngaho nyine gira vuba ngo yerekeze. Ubwo sinyigiye gufungura boutique. Genda yawe ujye ku kazi, njye ndaza kwijyana. Ni ngombwa se kumerekeza ku kigo nderabuzima ndahayobewe. Dorere. Nturenga aho Budesya. Witera intambwe za hano. Kuki utumva Budesya? Habaye iki papa? Ahubwo hindukira usubireyo. Gira vuba ariko subirayo. Ko sibyo nkubwira ntubyumva. None se kubera icyo umbwira gusubiraho kandi narinje hano iwawe kugusuhuza ngo ndebe uko waramutse. None se mwebwe yo mu mpezi wanyu mwumva nge ni muzi wanjye ntazaba heza. Akebo kajya mugarura. Subirayo vuba. Mbese nibyo. Nibyo nyine. Ejo bundi naje iwanyu kubasuhuza. Munyamaganira kure mu muza no kwisuhuriza kuzukuru.
ubwo nyine n'urwango nimwe mwarutangiye mufite impamvu mwampeje nanjye ngomba kubaheza nta kindi. Ubwo koko ntuzi impamvu twagusabye kutagira uwo wegera kirya gihe. Ubwo nyine mumaze gukira. Iyo abantu mumaze gukira ntibaba bagishaka bakene. Hari ikindi se? Oya papa nyumva rwose. Burya bwose waraturakariye bigezaho. Ntabarakarira. Kirya gihe nta kindi twabikoreye, nawe urabizi waje iwacu wasinze. Byumvikana ko hari ahantu wari wasangiriye n'abandi. Tudahura ngo dusangire se. Nta shuti ngira. Ubwo rero twagombaga kugira amakenga. Abo mwahuye nabo naho wageze. Byongeye kandi waje nta n'agapfukamunwa wambaye sinzi aho wari wagashyize. Ibyo rero bigatuma mumbuza kugira uwo negera mu rugo rwanyu. None se kutari wubahirije amabwiriza yo kwirinda COVID-19 kandi uzi neza ko ari icyorezo kitwugarije. Mumenye rero ko byandakaje. Kumakata mu rugo rwanyu kandi ndi umubyeyi wanyu koko. No. Papa. No. Nibyo koko twarabibonye ko byakubabaje. Niyo mpamvu ubu narinje kukureba ngo ngusabe imbabazi. Ariko nanone ngusobanura impamvu nanakwibutse ko ugomba kubahiriza amabwiriza yo kwirinda COVID-19 kugira ngo wirinde ubwandu uburinde n'abandi. Ko nari nisomeye hose nyine murumva ikibazo cyari ikihe? Ikibazo nuko nyine inzoga zakwibagije ko ugomba kubahiriza ingamba zo kwirinda. Urabyumva nawe rero nyine ko zari inzoga zabinteye. Nukuri papa twumve kandi utubabarire. Si ukukwanga turagukunda cyane pe nawe urabizi. None se byari kugushimisha iyo uba wanduye ukanduza umwuzukuru wawe natwe twese? Yewe cyakora koko ndabyumva mwana wanjye. Ni inzoga zabinteye zo kagira gutya. Kandi koko ni mu nyanga. Yego rwose. Turagukunda cyane pe. Ntabwo dushaka kukubura kandi washoboraga kwirinda papa. Oya ndababariye kandi nanjye ni mumbabarire. Yego papa. Ubundi kandi rero muri ibi bihe twugarijwe n'icyorezo cya COVID-19 ugerageza gukomeza gushyira mu bikorwa ingamba zo kuyirwanya. Ukirinda kujya aho abantu benshi bari nta mpamvu. Nkaho mu tubari cyane ko tutanemerewe gukora. Kuko buryo iyo wanyoye kamaze kukugeramo ntushobora kwibuka za ngamba. Ibyo byo nibyo kandi ngo twebwe abakuru nyine ntibinatworohera. Ikindi igihe ugiye aho abandi bari aho ariho hose ugomba kuba wambaye agapfukamunwa kandi neza. Ubundi ugakaraba intoki n'amazi meza n'isabune kandi kenshi gashoboka. Nibyo. None se papa ko warumbujije kwinjira ubu noneho naza? Asiwe ariko iyo yakwitabye. Ariko mana ariko kuki ngo uhamagara ugatinda kwitaba pete? Ndabarira mute sinabonye rwose ko kumpamagara. Telefone yanjye yari muri silence. Umva ndashaka ko tubonana. Byari ubu ngubu nonaha. Wakakanya? Yego pete. Uhihereza? Nge ndi hano hafi iwanyu. Uri hano hafi? Yego. Umva mwana simpari rwose. Nturi mu rugo se? Yego rwose simpari. Uriye se ngo ngusanga aho uri pete? Yewe kandi ubwo ndi hano i Nyarurembo pe. Ngo nturi hano i Nyarurembo? Ubwo numbeshye pete? Mbese se kubera iki muti simpari rwose? Ngo sindi hano i Nyarurembo. Iyo ubudahari uvuze ngo sindaho i Nyarurembo. Nyine sindaho i Nyarurembo. Umva pete urimo kumbeshya ariko kuki ushaka kunkwepa kandi uzi ikibazo mfite? Ufite ikihe kibazo se kandi muti? Ubwo siko ya miti y'ibyatsi wamaye ngo mwindira avamo byanze? Byaranze byanze gute? Nyine yanze kuvamo. Sinkomeje se kugaragaza ibimenyetso by'uko nwite. Tekereza ko noneho muri iki gitondo Benita yamfashe ndimo kuruka. Nyine numvise mfite iseseme nk'uko bisanzwe bimbaho. Noneho kubera ko Benita yari kiri mu rugo njya kwihisha mu rutoki ngo ndebe uko nduka. Ngiye kubona mbona ngezeho. Wowe ubwo siyamenye ko twite? None se ntiyabonye ko ndimo kuruka nyine ntacyo ndwaye nubwo nyine namubeshye ko ndwaye malariya. None se ugura cyangwa ngiye n'umuti? Duhure nyine turebe icyo gukora. Ubwo se we niwumva ko iyo miti y'ibyatsi wamaye ngo nyimwe ndaranze kuvamo? Ari nakubwiye ko ntahari. Tugomba gura rero tukabiganiraho ntugire icyo umbeshya kandi. Okay, nta kibazo. Ubwo nyine ubona akanya
nako ningaruka aho ngaho i Nyarurembo ndaza kukuvugisha ndebe uko twabonana. mbere na mbere rero ndabanza kubashimira ko mwashyigikiye iki gitekerezo nagize cyo guhura muri uyu mugoroba hanyuma tugasenga mu rwego rwo kwibuka abacu bazize Jenoside yakorewe abatutsi muri 1994. ni ukuri wagize igitekerezo cyiza mama. Rwose nanjye mama namushimye pe. Iyo hataba hariho iki cyorezo cya COVID-19 gituma abantu badashobora guhurira hamwe ari benshi, ubu twari kuba twatumiye n'abandi tukifatanya muri aya masengesho. Murabizi imyaka 27 irashize mu Rwanda habaye Jenoside yakorewe abatutsi, hari muri 1994. Icyo gihe rero mwese yaba Shyaka yaba Devota nawe nyese mwari mukiri abana batoya. Byari ibihe bikomeye cyane, abantu bisha abandi ariko nta bapfira gushira. Twe twayirokotse rero tugomba guhora twibuka abacu bayizize. Nibyo kuko birakwiye ko duhora twibuka, noneho bikaba umwihariko muri ibi bihe by'icyunamo. Ikindi kandi ni ngombwa ko ibikorwa nk'ibi byo kwibuka bihoraho kugira ngo isi yose imenye ko Jenoside yakorewe abatutsi yabayeho, kandi ko buri wese agomba guharanira ko itagomba kongera kubaho ukundi. Yego, nimureke rero dushima Imana. Yego. Ego mama, iyi nkoko ibaye iki? Ibaye iki se ko ari uko nyitereye hasi? Ahubwo se kw'izindi zatashye iyo yasigaye itedi. Ese ugira ngo nimwe muri zo twari dusanganywe Budensiya? Aha, do. Niyo nzanye. Niyindi uguze se? Niyo naguze. Ego mana, kuki utambwiye kare sheri? Ubwira iki se? Kuri bugura isake yo kurarira nkaba nabiteguye neza. Nyumvira Budensiya nanone. Kuko se nayo niyo bagomba kwitegurara. Nyine si ntabwo mba ntetse ibi bishyimbo ubona ndimo ngaragura ngo tubare ibyo turarira, ahubwo mba nateguye ifu y'ubugari. Gahore, gusa urashaka kuvuga iki Budensiya? Nyine ako gasosi kayo twari kukarisha ubugari. None se ugize ngo isake niyo nzanye ngo tuyiteke? None ni iki? Reka. Iyi sake nayiguze ngo izajye ibangurira ziriya nkoko rwose zacu, nta kindi nayizaniye. Ariko Fili, ubwo uba wabitekerejeho neza? Kubera iki se uvuze uryo? Izi nkoko zose se ukomeje kuzana urabona zitazatubana nyinshi tukabura aho ziba Fili? Ahubwo yaba zabaga nyinshi cyane twaba tugeze ku ntego zacu. Ikibazo cyo kubona ibikomoka ku matungo mu mafunguro yacu ya buri munsi twaba tugikemuye. Inyama, amagi, urumva ko bitazajya bibura mu mafunguro yacu? Yego twaba tugikemuye, ariko ni ukuri rwose izi nkoko zimaze kuba nyinshi pe, ariko ubanza utazi n'umwanda wazo. Ariko natwe tugomba kuzigirira isuku. Ubwo rero iyi sake ndayizanye ngo izazibangurire. Ubona bitaba byiza tugize inkoko zimwe zirarira zituragiye imishwi nayo tuyorore tugira inkoko nyinshi ku buryo rwose tutatahira kurya gusa. Reka twanagurisha tubishatse tukabona kashi. Si byiza? Uyu mushinga wa Fili bazawushobora Budensiya na muca intege, naho mu kiganiro Urunana cy'ubutaha. Ikinamico Urunana mwitegurirwa n'umuryango Urunana Development Communication, mukayikurikira kuri radio BBC kuwa kabiri no kuwa kane saa 12:45 z'umugoroba. Ikinamico Urunana kandi mwayikurikira kuri YouTube. Kuyigeraho andika ijambo Ikinamico Urunana Official maze utange n'ibitekerezo. Uramutse ufite ikibazo cyangwa igitekerezo kandi wifuza kutugezaho, watwohereza ubutumwa bugufi bwanditse kuri telefone igendanwa 0783 18 10 64. Mushobora kandi kunyuza ubutumwa kuri page yacu ya Facebook. Kuyigeraho no kwandika ijambo Urunana. Dusubikiye ikiganiro Urunana cy'uyu munsi naho butaha. Natwe dusubikiye ahangaha rero, gusa niba utatangiranye natwe nakubwira ko aya makuru ushobora kongera kuyumva kuri BBC Gahuza Kuwa cyangwa se ukajya kuri Facebook ugashakisha BBC Gahuza. Yarabibowe na Mark niyo nkuru ku buhanga bw'ibyuma twafashijwe na Neva Misirian kugira ngo amajwi akugeraho arongorotse. Ndi Prudence Njumva wakoze gusangira umugoroba wawe natwe ukomeze kwirindira abandi na hejo. Ugira ijoro ryiza.